tlang au channel lo thlir chin tu zong te in zawain chibai le vek ule tunjum video chuan South Korean psychological thriller film munom tak The Housemaid ti hi toikim taka thira ngai thak ho zwai na hun ilo nei liang miang million ompui nu upalam to Mrs. Cho anti mai chuan a omna tena ompui thar lak li an du wangin thok du tur chu azong kwala chuta nula hlim theile zwanjang tak chuti laya khosak har sa ve tak niloi yon I inen chuan in tongin yon I po in chu na tho chu alo she lem lo hle yon I na ber tur chu in chunga nu ber phir paya raipuar lian ulto hera I boy pui ba ka hera I fanu nami boy pui te chu nitel bokin nau pange tilovin nami la chu anel omlovin ati mo melfu maya yon I chuan a thei top chua biak lum lam te chu hantum be bok ma se tun din huna hi chuan a hlo chamri viau thungani chuti lain anu hera in an ompui thar a mu dan azo eroin nami chuan yon I chu felmel ati thu soin midang ho ai te kha chuan danglam takani ti in afak ve viau loyani zana chuan chung ko pa ber Mr. Hun na bang churon ho in afanu nami chuan alo bo ngal deuh chung bok zanbut ma in Mrs. Cho chuan in nei tu te nu paruma uwain da turin yon I chu atira hera ipo in apasal hena chuan anom pui tharlak chu chadona asya thule anfanu nami po in afak thu te chu shilve in Mr. Hun po in naupangin angai na te chuan achat khop chu ati liam sakve mai bokani chau taka mutum to yoni chu arumbul chi a muve nami chuan aron kova ahla wangin arum kongka chu hon saktura ngenin anin kar chu atha chaudon biau ni in alangbok atuk zinga yoni chuan Mr. Hon chu a piano ruma atuk chuan tur choilu sakin heta tang hian apu chelole paset mai piandik box si le hausa box si chu yon ipo hian vejanin arukin azona chuan awai chan tangal pang mai ni chhun lama chuan pi ber hera ichu bualin atin le eng ilo fashion ti chu ati faisak vek boka chumi nu chuan bual thleng chu ti fai le in Mr. John naron ho chuan alaron huzui alo in ha ching bok nen Mr. John po in mu nom ati mel hle nge ani yoni ero lai devin athil ti lai chu akal san zui dai mai ni khat chu Mr. John te chung kwa chu mundanga zanriak chuak tura kalin anrualin yon ipo chuan shwai telve a yon I chuan nami chu chon chai thiam hle in anin ngai na to hle ani ti chu a mu thei bokani zanrei lama jun le hera ite chuan tal hiar viau chu tum dun te ma se hera irai lian lutuk to awang chuan antum angin engma thleng hlei thei me ulo thungani chuta le anupui hera itsu amu hil velta motia juna chu anom puinu yon I mudna lama chuan achuk ta dun maya anupui laka aduang ahmula wangin yon I chu abe se tatat maile yon I la chuan alo du ruk ve box si wangin adik lavani ti shereng chungin anar thei ta bik tlat lo mai atuk lama ero engma thlenglo ang main pangai takin anom hole maya hera ipo in a enkol chat em wangin yon I chu lom thua shil mol bok api fakna chong kama wangin yon I po chu anui ve saka ma se achung rila ero in thiam lo na lian tak anei to thungani hemin hu hian jun le yon I te chu hera ishat lovin anin mel tai dun theile a juna po in yon I chu poisa pe in I bonus ani kha atimai bok zana chuan juna po yon I ruma chuan kalrule denin huaina intir le nu chuan ti lo chu anti dun le tangenge chuta Mrs. Cho I chuan an thom chu pon lama changa lo shapha in thil omzia chu aman thiam veta hemi nu phe hi chuan yon I po chu atang ve so to hle a makeup po awar ve ta viau mai
engkim shethiam vek Mrs. Cho ipo in en top bak chu hanti vak ngai na ashabik ri mai lo chuta le juna chuan yon I chu poisa pele in amut pui hlo angreng devin ape ani ti shethiam ve chia yon I chu aril ru anna rutak zet bok achan chu anin juna chu adua ahmangai em to lain ani la chuan adu huna manchoya mutpui thei angleka angai nia alantak wangani lelama Mrs. Cho chuan aruka apasal chom pui tu yon I in engma thlenglo angmaya hera I angai sakvel lai a hmu chuan aten ril ru hle apasal chom pui chunga anupui atilom tel thiam tlat mai lai chu athei atichia cha hle bokani hemi nu hian in puantir tumin Mrs. Cho chuan yon I chu an chimbu doi don ngiala ahna anin ziate chu soyin engtiare nge thoi tuma tina zota yon I la chuan kana hi nuam ka tilutuk tia changol sam hle in bansan mai chu atum lo mel hle bokani Mrs. Cho chuan bialpa aneile neilo zot le in yon I chuan aneilo thu boka soile si in chunga borak virve lawanga omnuam to lole rei tak chung chu in chunga chia hlo na thokto Mrs. Cho chuan a omna te manga yin hera inu mi he inena chuan thudik amak pale ompui nu te inkar thu chu ashil pha ta vek maile chumai baka Mrs. Cho chuan ama po hian ala in shekher lawanga mase omdan vela chang hian arai ni in ka shebokani atitel bok hemi nu hian mi he I chuan afanu hera I chu ronlo in ompui nu yoni in leilon sang takdo a chandelier alotify light chu mu in tipal ang de walangin a leilon lon na chu ati tluk sakvel munsang takachangatla yon I chu damdoi ina kalpui ngal ni in vanei thak takin analu tuklo hlo heti meklai hian mi he ipo in apasal le yon I te inkar chu herai shilveta in arai mai theini in alangbok atia heta chia hian hera ipo in anun yon I din na leilon ati tluk sak chan le chan atumpo a adan be tlat chan chu ashathiam ve ta chia bokani damdoi ina yon I kalpui tu Mrs. Cho ipo chuan ron kolin ngai to om ani lem lo thuaron shila mi he chuan araile railo lo zot le ngalin doctor ten allashiat bigri mai lo thu in Mrs. Cho chuan achang bokani Mrs. Cho I chuan yon I chu boipui de utopin arel runom nana dot soin thil thlenga wang khan hera inupo a in thiam lo lutuka ti ativel in chung thil thleng engma shevelo sumdon na thila zin chuak juna po churon ho in apizon chuan alo welcome chahor hor hle bokani juna chuan Mrs. Cho I hnena chuan yon I omna zotin ani po in anuam sambak lawa damdoina omri lok ti in achang liam thiam hle damdoi ina om yon I chuan thakhat mi nawa pai mek thu chu doctor ka achanga sha in aril ro ha zui hle anaw pai na pa chu tunge ani ti thlenga shat pui vek tu achian chaber po in naw te chu titla a omna te in po chu aranga chhuasan ngal turin ati a mase yon I eroin chhuat chu aduri tlat silo wangin achia nu chuan in thleng athla phale taringota damdoi ei turte anin shil chian nu chuan a ho san zui ve mai bokani le lama apasalin an ompui nu laka arin omlo sanna chu hera ipo in na ti tak zetin oi harsa ati hlebok anu chuan fui sau sawin juna te ang mi pahmel chale hausa boxi pasala inayani chuan heng ang hun te hi chu tong ve tura inda top zogro tura shamla itor chwa huna chuan he in chung lal nu hi inito mai ati a mase hera ilungdam theilo chu mudre to nuwa yon I ruma kalin golf club manga buak hlum tumin atin man zuaw mai mase athisenin angam le ngang silo chuti lai tak chuan Mrs. Cho I chuan alaron huzui mase hera iril runat dan tur chu asia thiam pui ve thaw wangin achet dan po chu omlo ti lutukna anei lem lo
chuti lain yon I chu in chunga chuan a him to lo nia alanta ka wangle hera I chuan engkim a hre chuak to ani ti achian em wangin yon I chu arang thei ang bera in chua san turin ati a mase engma shevelo yon I chuan azom chuang der silo hrelo te hnuah phei chuan yon I chu herai te nu fa chuan kautangi yin hera I thin rim lu tuk chuan alo beng thlor mai mi he I po in anau ti tlak na tur sum te chu pe in nau chu ti tla a in chua san wang turin alo ti ve bok chuti lain hera I ero in chu thil chu ati thei aring tlat lo a chan chu yon I chuan a shin ni hau lo nami angai na dan le angai sak dan a chutin ama fa ngei phei chu ati tla du in aring lo burani Mrs. Cho ipo in yon I hena chuan an pi te thu chu zomai tura ti in hera itenu fa hian anti boy char don tho che ania o ati a heiwang hian yon I po chu aril ro hak her mai nami la chuan achunga api thil ti awang chuan ngai dam ladil zuin api chuan atum reng wanga leilon titlu ani thola shil zui poi ka ti tak zetani ifel ro puisia ati nu phei chuan athu soi chuan yon I ril ru po chu ne tak zetin anu le api te anglo taka a mangai tu nami angai nat na chu azwal pha sau bokani lelama hera ipo in arbom ta mai tumbi khaulo yon I damdoi in tura chuan tur tel sakin Mrs. Cho I hena chuan yon I room om na chu thak sak turin ati mak bok ama om tu thar tur lak ani don thu sia nami po in yon I chu mu in thak ani chan tur chu azota ani chuan nawa pai wang ani thu soin anau pai lai chu a u nau tur ani thu shila tum lai chuan nami chu api in hnuai lama chuk tura aron auta ka wangin a shil le thei talavani hemi nu hian yon I po in Mrs. Cho I chu mu in nau te chu titlalawa shin nge atum thu shilin Mrs. Cho I po in itan alapoi khopang le ti bak hanti zui wak ngai na a shelo le ani sumdo na thilawanga zin chhuak juna ron hopo anupui nau nei na damdo in lama chuan kalding ngalin hera ipo in naute phir te chu chhata ka shingin thlati an lak fel fai nu chuan juna bo in thlak fel turin a ho zui veta a chuta ale an ompui nu yon I annu pa bol thenga alo in bol lai chu mu in a phuzok thei yon I chuan afa paya arai mek thule hera le anu te chuan nau ti tlatura anti thu te asoi nu chuan atal boy chanta hnuailam le akalama changa thisen chhuwa ka wanga chawtak yon I chuan chawtak chung po in naute ti tlak chu a phal lo thu soin harsat na engma ka thlen lawang cheu alate chok choka juna po in poi tilem lo ni in alangbok hemi nu hian yon I chu damdo in pan pui ni in mi hei po in Mrs. Cho I hena chuan yon I chu inaron shwa kir to lo turin atingal mak bokani juna po in apizon mi hei hena chuan yon I naw pai lai chu afa tho ani thu soin until ti dan chu cha ati lo thu soi chuak ve hial mai mi hei chuan ilaka changa poisa phu chwa nana a plan siam vek bak ani lawange a tima se juna chuan chutiang ani te chuan tinge tura shai kher kha ngai na le tile shamin annu fa che du dan chu rapthlak ati ve tak zet yon I fa pai chu adu dan nibik lo ma se afa ani thawa wangin rong taka ti hlum chu arem ti bik lo hle ti alang chiang viau bokani damdo in lama po yon I naw pai lai chu doctor te chuan pai sakmol molin zai ani chung zonga ompui tu Mrs. Cho I po in asiat mi alawa anaw pai lai shin adu ve pai sak ani ta ka wang chuan yon I chu leinatin akhongai tak zet bokani yon I ron har chwa nu chuan tura shai tu chu hera I ani nge arin thu shilin arai ti shil chatu chu ama ani thuin thiam lo zetin asoi chuak boka chu vele yon I thin rim chuan a maya abeng thlor mai Mrs. Cho I po in athil ti awanga ator na zong chu poi adi thu soin ngai dam adil zui mol mola chuti lain yon I ero in phubalak nge chu adu buru thungani
damdoi ina tanga a chwa fel hnuwa le a dam fel hnu chuan yon i po Mrs. Cho ipuina in a om chin na te in chunga chuan a lut le tangat mai hera inaute phir te a pakhat zok chu hnute tuite alo pe vela jun chuan ron mu in a chu sak ngal chu vele yon i chu in chunga chuan no pang chia taka tlan kwal zui chiam chiamin hera i chuan Mrs. Cho i hnena chuan an in chunga lut yon i chu pe chuak ngal wang turin ati bokani mase Mrs. Cho i chuan anni chung ko thu hnuaya kun reng chu pe tabik lovin a ban thu soin chua ngal wang chu atum bokani chuta le chhong chung lama changa rondak thla heu yon i chu nami chuan khonge inaute chu tina lo zot ngal chata yon i chuan athi ti bakina changlo nami in tinge tia zole chuan yon i chuan hera i chu a ende ngar bok Mrs. Cho i chuan phubalak ti vel khatheng hilla i chuak wat zok te ang ti in yon i chu arwala shwai chwa ve ngala tuma mase yon i chuan ka theilo ka tuar thei to ngang lavani ti in a ngonga sui pa a athil mu tura wanga nami hnena ngai dam adil hnu chuan a zuang thlata thut maile la thiluk lo zuin a chal chang rei hle a arel rula har fim deuh lai chuan in hal nan zuin in chung om ho po churang takin an tlan chuak ngal adam chung hlauna in a zui reng to tur nami po in tukver dar thalanga tang chuan a en zui wang bokani thil thlenga tanga thakhat liam hnuwa chuan a chung te chuan nami birthday chu pon lama lom sakin an che zia chu amak hlom hle bok June le hera ite chu an rui dun mai baka June phei chuan an fanunau pangte nami glasa chuan champagne te chu a thlive ang bura an pa ngai lo tlang tak zetani a chung te bula changa pen sang deu nami chuan an pia dewa chuan mu anei nge ani ti sha tak mayin ameng phok deuh sha maile ole engpo ni se tun chumatan chuan khati chin kha nile ri mai sela video top thlenga min lo thlir sakawangin kan lom tak zeta video dang lo chwale ma chuan tlang au channel lo thlir chin tu zong te in zawain ni man nuam mangcha mutui le vek ule